V francoskem Val Thoronu stavijo na tehnologije prihodnosti. V najvišjem evropskem smučarskem letovišču smučarje že nadzoruje umetna inteligenca, življenje rešujejo avtonomni droni, plazove pa lahko vnaprej napove programska oprema. Mark Vidrih. Leži kar 2300 metrov nad morjema, francoski Val Thorens ni samo najvišje, temveč po novem tudi najinovativnejše smučišče v Evropi. Če je bila varnost smučarjev v preteklosti odvisna predvsem od izkušenj in instinkta, se tamkajšnje reševalne službe zdaj zanašajo na enega najbolj sofisticiranih dronov na tržišču. In najpomembneje, opazi podrobnosti, ki človeškemu očesu ostanejo skrite. Tehnologijo so začeli uporabljati leta 2020, ko je dron pomagal najti osebo, ki jo je izven proge zasul plaz. On a aussi la possibilité de pouvoir utiliser un masque. Mais moi, en tant que pilote, je suis obligé de regarder tout le temps l'écran pour pouvoir suivre le drone. Et une autre personne peut mettre le masque comme ça pour pouvoir voir justement la mission de sécurité et me dire éventuellement s'il y a des personnes moi, que je n'aurais pas vu. A tu inovativnosti še ni konec, življenja bo že kmalu reševal nov dron, ki ga bo namesto človeka upravljal računalnik. Pour cette saison, à partir de janvier, on va avoir un nouveau drone qui s'appelle le Doc 3. C'est un drone qui est autonome, qu'on va mettre au milieu de la montagne pour pouvoir faire nos missions de secours. Et pour le faire démarrer, il nous faut simplement un ordinateur, un computer, qui va pouvoir le faire décoller, le faire aller là où on a décidé d'aller pour pouvoir zoomer, sans être sur place. C'est vraiment la nouveauté. In še ena inovativna rešitev, namesto da se na dogodke zgolj odzivajo, jih s posebnim računalniškim programom zdaj lahko vnaprej predvidijo in predvsem uspešno preprečijo.